Voreng Awarsai bange maduta claiming tung lapen maduta ar iduk lason dak taksi nang litumpan niling son Voreng Awarsai laso aputhak mate Voreng abita nang wan piglo KAAC hin penon hedong kapang pangdak pon Voreng Awarsai lo lata lasi kopia Voreng Awarsai mala pen kacharli ang deng ko ansi nang mala pen vacancy kan ansi do mala bange nang litum laso video ar lusi theklong pon ikpo lapen penangana bang pu abang pitum bange la so advertisements tame Facebook lapen kaprek social media along tame theglong pota hailo theglong wifis tame nalitum panili puthot nawan pitulo la video arloing so ni nalitum pan nili nang than pon ikpo la sikadu ka veta video ke cheng pen kijut an kilangi fansi tuning reglo lapen nilimen lake avinasteron non kilang bom labang ke nalitum Karbi 2.0 YouTube channel lapen la so channel long jong si komane abang pu abang pi nang ka humri milang polete nalitum subscribe we tok thek nalitum thek longi lapen dakka nalitum ber ik dedo lapen adung het belar jan dui dakka nalitum ber pon ik dernon lalo polte monon fit nili kaprek update nang wan pis tamate kaprek a video le upload sta nalitum kelang long da prangi mate nalitum kachini da prangi afan lo lasi pada depin pen salary kan ma lapen kan ana posi doma lapen kopia Voreng Awarsai ma labang kenali tum video arlosi theklong pon ikpo lasiola video chithan the aprang nalitum kaikia son la intro bang lang pon ik jog jedet po lasi intro bang lang igon asapso lapen non 2000 subscriber mate 2k ke le phane kenang elo nalitum ta theklong pota hailo lasi Prabjin pe nani tum la 2000 subscriber bana complete dunia panle nani tum bor I ko la pen 2000 jong si complete lo polte 2k complete lo polte nili nani tum pan give away ko nili b2 po pachu nili 1500 ho cb pulo hala sod bang apor chi tonte mate apor ka dure a joksi hala sod bang nili b pon dekte delo la si non bang ke 2000 mate 2k subscriber complete lo te nili b pon igvek po lasi pada depin pen hala video apu thakle chithan pononang lasi nalitum intro bange lang lapen nalitum theglong ikpol so video arlo copy we can see a job malabang kenali tum la thumbnail mate title los tame thek polong post tame ni lidak ingthe thinives tame details mane nali tum hanan than ponia fansini libor ipon po la si tuning rilo kaduka ve phanta nali tum video ki cheng men ki jur an kilaing fansi tuning ri iglo jo si video ki cheng pen ki jur an lang le pulte nali tum angbong molom la ingson sonia details banali tum chini pa me edit po mate clardak pen nali tum chini edit po lasi madu abang pu abang phanta nili join don vek tu pubang pudunde mate apply don vek tu pubang nili pudunde nili amu thatu nali tum hanang pu iglo lasi pada depin pen langdam nonang qualification kan as temala pen post vacancy ko son mala hai ahin lela chethan polanang la pen last date mate ke chenga tarik la hai hui pen dak chethan polanang so video lo nali tum ta thek pon long po la pen non madu abang pu abang phile la so youtube channel long jong sia kimilang pul nali tum lang subscribe with talk theklo in dag nali tum berik deno la pen adu het belar jan tadui belar jan sa nali tum berik deno pen nalo pulte monon penile hazat option le update once tame nali tum kichini da prang mate kilang long da prang ya fanno nasi pada depin bela advertisement alo along le lang ignang mate adagle chithan pon iglona la pen la advertisement alo ke theklong pen nali tum pen ana bang phu bang fitume kichini tangta hypola pen chini ikpo menes tameni li bangai piklang nang pumase piklang le thotlo lo so advertisement alo bangai lase madu abang pu abang phile jogdoni pusta dak detail salam chini pen ad pen le nali tum jogdon ikon lapen dak lang pon iklona detail salam lapen application are hereby invited from eligibility candidates for filling up the following vacancy posts in Tikelang June higher secondary school non hoda school banga higher secondary banga upguard elo mate SS first year second year laitum odak school banga upguard la sela so upguard along la teacher vacancy siklang eglo la pen board dak nali tum theklongi science stream la pen art dola la pen
dak standard form pen nali tum standard form long la fill up nang po la fill up that pen fit nali tum self attested photocopies bang nali tum pabondo nang po la pen education qualification la pen mark sheet la pen caste certificate bang nali tum xerox pen pidun nang ikpo la pen number 1 bang lang pon lo nang number 1 the candidate should not be less than 18 years and not more than 38 years la pen 38 years pen aki ong takali la pen 18 pen aki kom bang takali la age lo mane 8 bang la helon da SC ST tum teng civil la pen number 2 long banali tum dak pen thek pon long ikpo number 2 long bang ke application must be addressed to the principal Tekelangjon higher secondary school la pen Tekelangjon Karbi Anglong 782448 la so address long sein nang tum pale ik nang po la pen dak number 3 bang ke nang tum dak thek pon long ikpo number 3 bang application must be duly fill up signed by the candidate la se application bang fill up pamina po la sign dak chipin na po la pen number 4 long la last date of submission of duly filled up the application form is on 08 la pen aku 08 2022 mate la so ago sa chiklo at tarik si dak last date lo la pen kichengar ni bang laman tum la so advertisement publish la so hot si kicheng lo ka start lo la pen the duly fill application will be received during office time office support hot dos 10 am apor le nali tum dam pen jogdam igo la pen earning sam dak baji hini an apor do at adap baji kepen earning sam baji hini an se office time at school apor hot le nali tum dam igon kidam ning bang ke nali tum la principal along se samidam nang po mati pidam nang po Tekelangjon higher secondary school Tekelangjon along malo mate bang khai pen bange bhag pani puta pupu hello number 5 long bang nali tum dak theklang po TADA will be assembled for the appearing in interview the pen date of interview bang nali tum dak pen thek ponong po 10/08 2022 nali tum dak thek ponong ikpo la date bang dak pialo the pen dak salary bang dak consolidated pay dak lason se talks tame nili chingki alo salary bang ke dak 16,500 pusi dak nang than iglo 16,500 salary bang ke lapen vacancies le langdam nang da vacancies kan an sidoma vacancies pole number 1 mate serial number long bang name of post subject teacher bang dak subject teacher bang ta mathematics long le dak vacancy bang 1 do lapen education ki untang bang ke nali tum post graduate in mathematics anai B8 complete nahi so bang phu bang philate jogdon melo mate thandun melo yala pen number 2 long bang da physics long ta civil lokacher le hin bang post graduate in physics na thu bang expert onang po alam bang ki untang nang po lason thak thak number 3 long ta english subject long ta da vacancy bang nodlo la se kacharli bang civil lo post graduate english mate a subject tin la graduate ki untang nang po la pen logic philosophy ta da post graduate in philosophy la B8 and complete nang po la pen number 5 long ta economics long ta one post do la ta post graduate in economics la post graduate an unang po economics subject bang la pen ali tum la abersi lang dam igon ta abersi bang dak Tekelangjon higher secondary principal la hin pen la bang ke la pen PO bhag pani 78244 1 la pen Karbi Anglong la pen contact nali tum la contact number do aber la bang Tekelangjon la head principal la number iglo nali tum Klarda kalam chini pulte la principal number long nali tum call ikon dak nali tum la advertisement alo long dak mention pon lom mate dak pi pon iglo number bange the 7002435139 yo lalo a number bange nali tum dak call pen soni details salam chini kang tung pulte nali tum call ikon la pen chingki ikon jo la hello la pen la advertisement alo jong nali tum naing pulte nili phan ang contact ikon whatsapp long nili nang send ikpon nali tum jong sikinang pulte la pen pena ana bang pu bang fitum bange pore long po mate lang iglong po la pen jogdun etta hailo mini stame nili bang kadoka befanta jogdun vek tu bang nili dak kadoka befanta puik stame jogdun te mi mate longi pu bang si nili bang ke kama thalo la si kadoka befanta pachini nang pusi nili bang la so video bang salam iglo mate semar iglo la se la son thak thaga video nali tum kilang long veria fan mate update long veria fan la Karbi Teach 2.0 YouTube channel bang nali tum subscribe igon la pena du het bell arjan to dui da kanal itum berpon ik der not la hela pinya video lang mala anchalo la si du me thak me ka du ka ve Karbi Teach 2.0 YouTube channel ke lang ara do an phasta me nili hin pen KARDOM